oi lo wacha li ie to tasi. Saya tau mawhai ana whonga i runga. Maona whoringa ua tungu i roi mata. Mai a tau mawhai mai se upu. Tama ele a toa lo fia le langi. Pe a whai. O te lewa ai i a toa. Ya le tu tai le lo famela nga le yo le tu le wa ta to ai manu ya mai fo ile ne fia matango fia ile dan tu singa so fo manu ya fo ya mis fo ile so fo la le ya le tu o tanto tapa ye manu ya e wila fo ile nei swinga fo ile tau ile tai mi le tai ya ai le o mafai on suya ile lo fo le tu ala suya ye deri tai ya Atula nga fata lo fa le nei tu la fia file o ia foi la fa fonga ile su sunga i fa fenga mo la to futua ia te nane foi ile lo si tato tu so se fata faita ulanga ia mo e mo tofi ia e le mo fai to malaulau le pa ia la si o fa fonga ia ai le soafa manu malo Yesu Kristo ia te fa felo in fata lo fa to ile nei tu la fia Ya ole so ata mo Kristo mai Wellington ya le fua sa vali mele fiafi ya tapena fo sino fa malos ya wal tatu wanga ya fo ile nei va so mo na sa valinga ya me sel tatu au nanga o fo ye pele aso le aso le tu mo finalo patano fa to ile nei fiafi malo so fo mo malo langin ma ya malo to wata i to fi matute ya ala sa unia fo sunga ya fo mo no statu talo ya mateta to tau ile nei fiafi ia tatu te talo matou whaaftaia o e tama whaaftai o nono wanga le lei whaaftai o na nea wanofa aulu o whaapea whani mamaua whai foi o na whaapea na whaasoa e ale le upo le atua le nei tu la talo chat oe anga le whaamanuia ya te ima ua whaamanuia fo i ero whaapea na mai mo mai o ero whaapea na whaanongolongo mai ia velo upo si upo whaapea na lui tauina o matou fina ngalo tama ele ngata lea ia whaapea na maulunga e lau lava viki na tama tala chat o tama ai une mea uma ia tu mau pea ia te oe o lau lava viki vi ia o Yesu amene ma amen ia le malo fatalo fatu ile sunga ia malo fo ia so fo le fo tira ya ia le amen ta fe do ile mo bongo yes ia ko ka uia bongo calvaria Café ko uia ile lo ya auto fa ta ia tu mo fo le no ta fe lo ya yes ya me se fo mata ngo fio le tau Wellington ia mana ia le mafan no ne yaso mana ia le la ia le that's right yes ya wale fu to pa i me lungo bongo e fa pea o mo ia ye fa so to lo la papa au le lo pitonu le lo ia le tu ya e tina tiele suga mo tamta le fiafi amen ia ole ta opu e mo mai le luka ta ko van luka ta ko van ia a fa sta fa tama tu sia ole a mata me fa ko fa fangata fa po suma de lima ta fa tama ile ne fiafi o ifo ia a me fo ise si upu mo ta to fa pia fa ta noina ta po nei i tula ia pe on ta fa ai ia o le lulu saito ia po le fata otto fo e le lulu nga saito ai me ia fo ia fine fa ta fo ma yo ku fifilia me le fion pa ia le tua ia pe ona ta wa yo le local na valu ia me le no fa fa si yo atu fa suma lima wa fa poto ina mai le moto tangata to tele o mai ya te ia mai lea ai ona fetala ia tule o ia le fata oto wa ulu watu le tangata lulu saito e lulu ai na saito wa ia lulu saito wa pa ua isi ile awala ona solia lea wa aina fo i manufele wa pa uisi ile me papa wa tupu ona mangu wa lea awa ele sua wa pa uisi ile vao tuitui ua tutupu faatasi ia ma le vao tuitui ona fetine ia ina ai lea ua pa ufo isi le elelelei ua tupu
ua fua mai ta i se lau i fua. Ua fetala iatu ia i nei mea, o na langa atu lea, o le ua iai talinga e whaalongo ai, i nā whaalongo mai ia o ia, a ua fesili mai o na soo ia ante ia, ua whape mai, sea e al whata oto nei. Ua fetala iatu lea, o ia, ua foi na atu ia ante utou ina ia utou i loa mea lido le malo le atua, a ua whai antu inisi i whata oto. Ina ia lātou longona foi lo lātou whalongo, o le whata oto le nei o le seito, o le fionga lea le atua. O e le awala, o e whalongo ia. O na alua ne ai lea o le tia Apollo, ma ave e se ina le upu mai o lātou loto nei, mai o lātou loto, nei i whātua tua ma whaola ina i lātou. O e le mea papa, o i lātou ia pe a whalongo le upu, ua talia ma le fia ai le ai ni o lātou waa. Ua whale tu mau lo lātou whātua tua. Mo o atu iaso e whaoso so ina ai. Ona o ese lea. O le mea na pa i le vau tui. O i lātou ia e ua whaalongo. O atu ai o na ftine ia ina i lea. I mea e popole ai ma o loa ma mea whawhiawhia. O le olanga nei. Ona le o lea ina matua o le fua. Pei tai o le mea nei le ele o i lātou ia e ua whaalongo le upu. Ma tausi iai i le loto ua whamaoni ma le lei. Ona fua mai ai lea male on sai ia o faitau ina le fionga pa ia le tua ia mai lana tatou tusi faitau pena ile fiaf ia vie le I pe ona tava ai tatou faitau ia tu so o fata otto Yesu amen no mata I mena fata awa tava ai vais tu so o fata otto ne tu so o fata otto mo le Yesu na fa pena fa pe tava ai tu tono ta o po o to fo ia to va ai po le al ta o fata a tato va ai o fata otto pe o se tal tu me vete mene tu so fa mo a fina tala a tava ma fa faula ia a va pe tango a ve se lisi sta mai titi ina ia for le tau loto mai e feel se ni tu la o te titi ia se mata window se mea ai fa mata la se tala pos fango ale umangi mana tua lo le leia e lo leia te mai titi e tamoleta o mena la veta lo leia te mai titi o le au ngā o le tala tava ai le I le fata oto a tava ai fata oto tu sana fai o fata oto e fa ngā to te au for sale a pa fa ngā le ia mo fata oto a wa le tau o fata oto ina I fa pe ona mana malama ia tangata o maulunga fai lunga e o lava te me tite mana malama le tu sa oni tala e fa pe ona ina ia tos ele ngate tosina na mai tangata ai e mana malama tangata a tava vai la ia Yesu ile amataino Yesu fa amata ona fa amatala Yesu fa ta oto e lua lava mafuanga no va ai na fai Yesu ia fa ta oto momo ina ia fa ai lo ai upu mo Ile o whamatala Yesu whata oto na whamatala ina ia whae loa ele upo mo. Malona lua o leo fiufi. Whae loa mau fiufi a tawa waaila mele mana ia le evangelia au Matayo, Luka, ma Ioane awa a tawa waaie. Tu se tutusa o matus tu si ngata mai ia. A tawa waaila pe o le lulu ngā saipo tu sia tono Luka, tu sia tono Mariko. Tu sia fo ia Matayo, tu sala ava ai ia Matayo. Tu so Matayo le pe e o ngai fa matala mo tala. Mana ia fo ila o evangelia ia awa e fa maunia mai ai mau mamuli mau we na muli ia Yesu. A tava ai la ia. Awa a faise pesia ola le au nga o le fata o to la ta ua mai I ele Matayo mta ko suma tolu fa e po tolu fa mai o feta le atu Yesu ia mea uma I le moto tangata I fata oto. Ua na o fata oto na feta lai atu ai oia ia te ilato. Dus eile mafuanga na amata ona tala noa Yesu I fata oto Peo na fai atu ina ia fai loa. Mo fiufia. A tawa ai la ua na o fata oto ana amata na fao ngā Yesu ina ia.
ia ina iloa e tangata lupu mo mai whapeo na ufi ai saula ile fai potol sun malima fa mai o te tau tala atu lava I fata oto o te ta watu mea lilo talu ana mua tu sala ele ngata e ta ua mai fata oto ai fai loa mai ai mea lilo po le upu moni mana ia wa o va ai ai ma o titilo ai ile fai potol sun malfana ta ua mai ai fa mai o ina wa taunu wai upu ala au prefecta a taulolo ilo vai no pula prefecta ta sala ma fa faulo inga se famatala mai ai ile fengi tuai le na mo mai ile salamu fitu valu fai puelua fa mai o te tautala lava I fata oto o te wa tuai mea lilo an tu salma fu anga le na amatai ona fai Yesu tautala Yesu I fata oto ina ia fa ailoa maufiufi a tava aila iai ile fata oto malia fo ia ile va ai atu I mea ile fata oto awa ata to va ai ile mta po sulma tolu ile mta po sulma lua ile mta ile mateo mta po mal sulma lua la ta ua mai ia ia la ungo Yesu ele ngata ile la ile ngotasi pa ilunga ile mau le fa ngai ile la unga mau atava vai le la unga Yesu ile la ile lunga le mau fa ngai Yesu upu faingo fia amu ie loto maulan ele ngata fo le fa awal fasio tangata tu so upu fa faingo fia ai atato va ai lo la imta po Yesu martu o I amata mai lona fa ngai Yesu o fata oto a fai la se fesili ai seau na sui e le tual fa ngai do fata oto Yesu le swinga mai le fai inta po sulma lua e o inta po sulma tolua a tato va aila ye to backtrack il inta po sulma lua le au feseo mal auto tu sala wo mai le wali ia tu sa o le mana o le wali ina ia fa pena fa siuti Yesu o mai le wali ia mai le mumu male ole pipili malungu o mai lo ia fa pe Yesu a fa te fa malo lo ile woli ia o na matu lo la ia o le bisia fa malo lo Yesu le woli ia fa malo lo Yesu ai fa malo lo tu Yesu ali li mai tamai fa mai le ai o te moni Yesu o Yesu o io te moni a tato va ai la ia o la ofrece e lo lava mena mai na mana o na ia lopo o Yesu moni po o ia o stangata o na o se fa atusa ai mai lo oliva ai tu e moni lava o Yesu o le alo le tua ai matuala ele o fia le wali ia Yesu a wa tele me o la fai e Yesu pe tato va ai o la sapat tu sa ele fia le wali ia wa e o mai la to ina ia fa peona e tu mau usi talia sapat ai sa Yesu ese sapatia sa Yesu wa o le sapatia ile na aila al ofreso mana wa ina ia fa peona fasiuti Yesu o va aila ia tu so ole ma o lo tole wali ia la filifile ya le wali ia ele mana o ina ia filifile ina ilo o Yesu o Yesu au filifile le wali ia mana ile ilo o Yesu finga ringa matia polo ape on tato va aila ile tono da opuna le ta o mai da opuna suma tolo ta o mai fa mai ole finga o Yesu ngai finga sa pa dile ngata foi o le temoni ngai u tono o Yesu ata ma fa fola ele ma fa temoni ona fa malo lo le temoni wa e mai o male e mai o male ma umana walia atava aila ia tu sa ole mea o ilan amatai lo Yesu ona fa ufi le mea monia pe on tava aila le lukan ta apuna ile ta tala pe on tava aila in ta apuna il fa puna iva la fisile lo la so ya Yesu la me awofsili mai ona so ya te o fa pe mai sa ele fato sa el fata oto ni kusa fako afa longo le au so wo fai Yesu se fata oto kusa
talu lava lato sa vali me Yesu fio me Yesu fai ngofia lava me fai tano Yesu ai oro me roi pe o te tama sorry su la ele ni me tupua o la ele fata ota a pela tava va ai ile mane le fatino ina Yesu por fa msalanga Yesu fa toto ni awa mo e fa matala Yesu le fata so fa matala Yesu le wingo fata ota e so fa so ai tatele ele ana ya ona e fo yo no mal malamba por atonu le wingo o atonu fata oto ani meta wo fata oto ya lo no wingo le tali fa fengofi ya oni upu fatusa poni fatusa tusanga poni tala fatusa tusa ya ai o tala e winga o tala e o mana ya le pe no fa longo fo le nei tu la fiafi e fa o nga Yesu ya va nga ne man tu tanga tane yo for say o tu si upu tanga ti fa longo ya Yesu ya o ka mai ka akamai ol matua ya tamai a lela vatu fata oto matua ngefu ya mafofo kwa po mo ingel fight kiri ko nga fa upunga ya wo body to Yesu sava lela na lela le fisilia la uso pasando wala nga kala mo wa ye fo li si va nga fo yo na tala no fo Yesu ana fisili fo le uso sabe ko ke kala mo le uso o ile moto tangata ifata oto ale kausa o ye fe mege kile mga o ido la to me lindo amen o beli lo tu so me le langa fo le la ilo Yesu tangata na it's tau fo la nga ave yen sa that's right aya fa la nga ko mai tof nga paula le me mo yo ko nge ke yo nga yupu ya ona o yo ko so po la le wi ngotala na fa yes that's right amen e mana ia wa tava vai fo ile fata o toa tu sa o me mana ile na o wanga mai ile o faita wa tu sa na fiu ile tua na fiu Yesu ile wali le sawe ile le sawe fai po se fulu on feta le atu le oia o foi na to ia ya o to ia o to lo le me lilo le malo le tua a fa me lo ia ia o fa ya tu inisi I fata o to ia la to leva ai I lola tova ia ina ia le la mona foi I lola tova ku se fa longo ai le la mona eva ai ele me fai ngai no tu se pe no fai atele ngato fai lo au fa o fiu ele tua o no le ma o lo po kama ia per o mera le o ai ia tu sala Saulo la I fa ta pole sul matolo tu sa I le liwa lo Yesu nga fata o to fa matala Yesu a tato va ai foi le o la va fa u mo la ministry o I nga amata I a tala no Yesu fata o to ata foi me mane fata o to o fata o to tu sa o fata o to o mo ono so o eta to mo eta to no ale ngata na ia faia ia le fata oto mono so ele ngata foi le oete le tun fai la ele o tangata te to e que le tato te le mala ia se lo ngata to te tonu fata mala Wala nga spia no fai atua sila fia le leia Yesu le bela tau tutuli mai yes uso la tau su mai le vaenga ele ngata ia tala no Yesu tusa male tu male anga fa Israel ai ia saufo I le tala no ina ai mai se fo I pe ona o fai atu o lai mai su Yesu ya su sa o le tu so lai mai su mai Yesu po o le tu langa e fua la tu ya kon fai lo mai Yesu fa pe le ai la o mea ya e na tia ya te tu fai o le kunga ko ke o mai ya le ma ia yo ta fa to le o mai ne ya o fa to to talang dia so sa dia tangata mai na fo ile lai titi o le olanga I tonu a nga sa nga fai mo ai sa o le ya makwango nge ai ko mo yo isi le lo ngo le kango mo nge dunga ya ai o na o le tomo fai la le mondi de o nga male masa o nga ya alela o tatu o mai yo te mi mai te fai tau I fata e sui fo le bona sui ma fo ma la o mai amen tatu te
tatou te aonga i fo, tatou te lutau i fo. Yes. Langa ili si te mi e kau ke launga ia awhangela e launga le susa. Launga le solua. Launga le solua. Launga le solulu. Launga le stofi. A whapea nei la o wā, le tau te wā i tu tō tele o nei whai. Nei whai launga i runga ole. Latu wā matato mata la latu ngalwenga i whai. Pawar ka ko maho whawhapea. O le la wā lea wā wona saiti. A kiro e ngō whai kau i le i upu fo le i tua atu le tamata upu fai tau. Ele se mena tatou fo le kam fai fosi matanga te talia. That's right. Our job ngale rurua. Yeah. Le nga tatou mata pel te mine le alu le tala le ye. Se pe i tanga tele lotu e rurua. That's right. Nga le rurua ka ko mele fa te ke rurua sa rurua so fu rurua so rurua. O me nga hele fatula. Ai o fai kadia le ia ba le pa u. Ya ile o sole a ba le ma sa o magu pikilo ma ko le. Ele se me manere na se o na bo vai i. Tu sa ile ma o lo to tamaya. Tinanga la unga li sua. Ai le talia. Ele talia tu sa pe amu voi la le ia. Amu voi la le ia. O ma tu ai lo le ia mata i fitunga fa ipe e ono ana fa mai. Awa to te fatua ia me pa ia uli. Awa foi to te lafo a to penina. Ipoa. E me o ma tu ai a tu sa la a tato va ai. Awa pe mai mo ke mi. E ke fiulo la unga ai le Ula. O jeito não era o fato. Olha na venga ya tato, na kuwa. Betalia. O tato na venga fai ai o rudo. Ya wa o se lui tau foi la mo tato ia o lo auto va mai e te me fai tio ina tato. E te me upui ai ka. E te me watu ile upu ile fia tanga te falongo. Yeah. That's not our job. That's it. Yeah. O le tapa ia tatou ngā le lulu al seito. Pea watu al seito e pau e whakaui. Karia lele. Ai leo se top ngā ka kau whaola al seito. That's it. Topa le tua lulu. O le upu ai le tua. Fatupo e le tua. Amen. Ngā moli a le upu. Ai, ia le tua. Ia le. Tino le si mea manea na uwa ai ai ia. O le si mea na uwa. Se o mwhoi na o baua mai e ua. Ya wa ia ila uva va ai twai I ma o lo to tama ia e te e o go sa o ma te launga ia fa matala ia ai abu mala woli ia wa abu maya ma me se fai so o foi lo launga so o mai o no ai família to te lo au te launga ia au wa le ko fai sa nga nga ia la me fai a fam isu fa o nga luenga faali lo wanga lo fa pe ona tau ele me fai la nga ni tai o fole nga alo fa ole ale fa lo ta e alo fa pe ia pe o ta meti ole ale o va vale o ta meti e te alo fa ia faali ele alo fa awa o faali na lo fa tu so le sia wala nga e mo mole to ile ta la pe la le wonia ese anga leido ya vai dar nats né aí não ia que ia le o vai essa ole leia pero ta ole se fe ai não vai nga ta o fa ya ole nga venga ta o pero e ta no ole lu se to ole nga venga le to te fa tu e fiu ala tanga te la o mo nei ele vai mai ele a vai mai tanga ole upo ale tu tanga Amen. Tam kau ta. Amen. Ya ta tu ta o man ta no le fa ipuna fa. Ya ta va ai lai le fa ipuna ono fitu malvan ya pe on ta va ai o lo ta o mai ai ya pe on esa no ile saito e fa ile she mai ai pe o pa uisi le me papa o tupo na mango ile ele a tatou e kelo inga o vava ai le mele mo ha lo ma fo tonga ta musa
Okay, wala mo kwala ufay ka. Ala avialo babo fa wile. An mesela bele wa ka ilo la suma. E meta usa mo le tamu niukini. Ya. Tamu niukini. O kamanga olonga a pe pia se a mo stal. Ole tamura nga. Ile mal malama ye fa tangata fa to. Ele ola lisi me madu le fulu. E ola lila kamanga isinga ile fu ko mo me papa. O se me nga wa fu le so. Ai fa pe mo wa singa me na va ile nga singa ile le kikia e kupu e kamanga. Ya nga va ile ke va kwala ola le ya tam. Eh a mata fu ile hatta fa to le. Nga ma fu faule yo tato ma fu pe la matanga tata no. Ole me e ole lulu seko e fa le tonu no ma fu. Amen. Ile tinga la vanga vai ko lulu seto ole me ole e nga wa ma papa. Ole me ya ile va fi ole va ku ai kong ya yetse. Amen. Ole vinga nga la ufa matalanga nga o mata dan tu si fa tau. Ma o mata e fa. Me e yetse fa le tonu ma fu fa o lulu seto. Amen. Ai silbana ya. Ole nau ta inga ole fa fa to anga. Ya telling sector yo. Amen. Ya tongo mani seko. O fea lava me pa o ya sector pa wal no ta inga o fa to anga la ya. Ya o. Ya. Ai te ile o mata tu fa to anga ile sector le na pa u du mo pa. Vai tu. Ele ya ma se fa pala fo ele a me yo no tupu ile. No winga. A fai ai papa bele pa u yai dono winga la ole e se mele ko ka musa mo la no lu tsta no me na wa o la ya le ya nai pala vo le no me na wa sa mo fa pena en fai ala nga bo si pala e o la ta ai ole pa u le sector le pa u lunga ole papa ya na lo tal no yai ole me u tu po fa me o soli tanga Ya. ele ngata ina solia ya wo mai foi manu ya o fia mang felle wo Ya. o fia man felle mo lunch nata That's right. Amen. aisha ya ona o se ele fa pe o le se ole Ya. a wale ma fai ona talia el papa le ro set Amen. ele o ma fai ele papa ele ya sona se tamau ainga fa pala por ele po ni minerale vai nga fa pena e ma fai ona ye talia le sector le ma fai na ola na te fai nga a mo le mo le sector le o ma fuanga le wale ona mango le savili nang o me umana ta tia e tupu e mo mo sector e ta tia fu ai ngol papa le se e no mo se ne ola Amen. yo lela na o rese ta o ila lo te ni te ili ili una Yesu o Amen. So man na ya over ai fa to tu sai mai fa matala Yesu fa to a mai mali winga ya wa pe o mai ngai dum o ngale mo kuang ubi ya ma fo for say e sa ole nei na ubi ya ma dei do ya wa to o ale Yesu mo na so si je problem so ai mo fa ka o ya ai chal me ki o quiero mga oilo ka bala me di do malo de tu anga no me foi anga no foi le me di lo le e mo mi ma fa usa ma ko fa ka le oli ia o wa le lo le oli ia o fa ko le o la ko le o lo ko le oli ia ma fa ko fa fo ma lo fo no ka ko ko la fa tu sa ia o fa ku ma ba da Amen. Ele fai po fito mai o fai po fito o pa u lesi le vau tui o tupu fatasi ma le vau tui ona fitia ina ile o pa u foi lesi le ele o tupu o fua mai ta se lau I fua o fetale atu ia I nei mea ona alanga atu lea o le o ye talinga e fa alongo ai na fa alongo mai ia pe ona e ta ua atu so o fa matalanga le fa matala mai ai Yesu le fa ta o toa pero la entava vai il fa upuna iva na eu mai lo le wori la so fa pe me Yesu
si e whakala mai ani mea ne. Lo, kan ka ko whiwa I mai, e kiri whai mai sa whakaopa, lea lau e whai mai whakaopa. E si e whakalanga mai la i a. Pea lon dan tawa ai, lo la e pea na e whaaso mai ai a. Lo wha mai ufete leo kisu. O foi natu ia te ia, o foi natu ia te oto ina. Ia oto I loa le mea lilo le malo le tu. Mana ia le mea o le mea lilo le malo le tu. Wa atato va ai ai, I le whaai utaia, pero an tato va ai la ofrese o mal autus upua. O le malo le atua, I le ofrese o fa mai o le malo le atua, o la lomi. Tuso o tato nunga le wale ia, lo le vanga sao na to I le lugo fol na pa o le malo le va ai lo le o le malo I la lo le tu sa la so le o le se manuia I la lo le ai le lo ala wa mai le na mai le to le me li lo ina I fa pena manu malo I il malo le la anga o le ma perfect o le ma o lo to le o le na le lo le me bonia pelan tato va ai o le ma o loto le wolia nei ua no fiu fa Yesu le upu wolia tato va ai la I le fa upu nai fia ia sutasi mo mole ma sulua sutasi o le fata oto le nei o le saito o le fionga le tu le la ua matua te tala lo I Yesu e fa ftai fo I ua fa tamau a inga I Yesu ma fo fa o le so ma tu so se mea ta no Yesu le so o le tapena ina le Yesu o mafufau le so. O le tapena ina le Yesu o mafufau le so. Fa mai. Le la ua tato o lo I le fali li wina o le fata oto. O le fata oto le nei o le saito o le fionga le tua. O e le awala, o e fa longo ia. O na luwane ai le o le ti Apollo ma ave e se ina le upu mai o lato roto. Ne I fa tua ma fa o la ina I lato. Tanga I le vaenga na o le saito le na pa u le wala. Le saito na pa u le wala. Na o lo tala no ia Yesu. Fa mai ua saulea manulele. Ya. O e fa longo ia o na alu ane ai le te Apollo. Saul manulele le isi. Te loa langa o le taimi la lua toile upu ai fa longo tangata. E mawhai o na ofi le upu, pea whai e wha mawalalo loto. Ai a whai e watu le upu, I le taimi o lae watu le upu. A whai e watu le upu o lae malo le mafo whau tanganta e le mwhaintalia. Na wha atusa I nai le whaito, le saito nana pa ule wa. Mo le se noa e, se inga yoi ai. Se ni ngoi e le upu, se I tam whai e whaise ngā luenga le upu le mafo whau. Wa le atoanga ia o le ele tala noa ia o le loto. O le saito lo tala noa I le fionga le atua. Ai o le ele lo tala noa I le loto o tangata. O fea o ele ele. Ia disi ele malo. Ia disi ele ngawa. Papa, awala. O le vau tui. Ele. O vaenga ese ia. O le ata lea o le tangata whaalongo le upu. A pa ua tula le upu e talia le lei. Lona winga tau nola. Ai a pa ua tu le upu, I le taimi e watu le upu ma whaitau I le upu. O laele o jaya se mafau fau e fia malama le upu. E loa, whaingo fia I ki Apollo ma sau koe liai e se tamana. Amen. Ai o le me mana ia na whai ele ngata ina tau e Yesu le au ngā o le talia o le upu. E te tau na jaya sina. Amen. Ai ei fo ia vaenga nan tala no ia Yesu. Na mawhai ona whalongo. Ai ringa hoa ia. Sa hola fo. Ai ei sea ai mwhai ona wha mausali no. Lona winga. O le pa u le lei o le upu tono le loto tangata. Na lo ta ua I le ele. O le fua na le. Yes. O le ola fo lana na le. O fea la le ele o lo ye ta whalongo longo le upu le. Amen. Nanga ye taimi e whamasino fo la whalongo longo. Amen. Pia na whaia tua I taimi umo tala noa ia ui le fianga pa ia le tua. O le upu ale tua.
e le whaapito au ngafa moa. Yeah. O oe ma, e mwhaifo ona veha o mwhato anga. Ai le mwhaifo ona utu mawe. That's it. Ai afa pea e ofi le leile upu le tono lo loto pa ule le. Wow. E ola e fo, e tupu le leia. Yeah. A fai fo tatou te vavai, na tatou whaalongo ma le upu kai minka ko. Yes. Ula ule ele lau langi ne. Amen. Tai mi a mai tatou lai ti awa o lo ta ule upu. Oe na whai oe. Oe lo whaola. Yes. Mai la le taimi na tatou wa o na o ina i ta ule upu lea. O le fisiri la le taimi le o ta matua o whai tatou lua, whai tatou ainga, whai tatou whanau. O tatou tatonu a ia Yesu le na awa o me tatou. Wow. I le taimi, o ola le upu lea na awa o i tatou matu. Amen. O ai na whai oe. O le atua. O ai lo whaola. O Yesu. O le fisiri le na. Ola Yesu i tono tatou. Yes. O tatou malama i le Yesu le sa awa o i tatou matu. Amen. Wa tupu le tatou malosi, wa tupu le tatou iloa, wa tupu le tatou tamao ainga. Yes. A mata lon solo ta o lunga papa. Amen. Fela me o tupu. Wa lia ina e sele. Yeah. Le ngata wa le lea savili. Wa aina fo yama. Yeah. Ai le ngata le o soli vai o tangata. Yes. Ai sea. Langa ua le o mwhai na ola le upu. E le whapea le upo le atua whatua ta whalongo i le i whatua otole. That's it. Mai i al taimi na matai o na e ngangana na matai no utautala. Yeah. O i na o i tau e le upo le atua. Amen. A le fisili la na mo i tau. Le taimi le nei. O whawhea mai tata le tonu ia Yesu Kiriso. Amen. O Yesu Kiriso le o hailu whaola. O Yesu. Taimi ana ngangana ai tamai titi whatua lima masina nga ia tu tau sanga lo matua. A wa o le upu. Yes. Lono winga ele whatua whaalongo ele ta o. Yeah. Amen. A taimi o ta matua o taimi o amata no whaia ta whai kunga ma ta whiwhiringa ta wapelea o kereka kongu ia Yesu. Amen. A whea o iai le upu na wa o i ta ue o ta matua. O rua i whai whato anga ia i o langa o whana. Yes. O rua i whai whato anga ia i tonu o tatou ainga. O tatou matua. Ke tito e nofo aoe, ma o nofo atu fo ia uia i lunga nei. Ma o toi mafo fau taimi nga kaya o li le la. Le awa inga wa ule upu le. Yes. Amen. Sasa sanu. Oin fa yoe. Ka no luka miki le mo wa si upu e kas. Uma luka miki ke le tape nanga nga fai o se e vai fo o le ofu fo o le pulo o uma me fo o luka miki. Ai kasi le upu le fi fa longo le tamama tina te me to loto tamama titi. Oin fa yoe. Yesu. Yes. Pete fa pe ma ya so. Amen. Sina upu ai matala mai le fonga o tamatiti. Pau anga le upu. La fi fa longo yel matu. Yeleri. No winga la o le sector le na lulu. Ile fa to alulu le taimi. That's it. That's it. Le na lulu ma ya taimi ta to Amen. pulo le la. Amen. Ile fa pe fo Yesu le fa to ta to That's fa it. longo ye. Le ai. Pe yo no fa ya tu. Le Yesu ale na ta yu ka ko ulu. Ko ka ko ka mama ka ko matua. Yeleri. Yesu ale na o ta o. Le o mala taimi le fisili la nga. O fe o yel fatu le pa u. Yeah. Fe o yel fatu le sa to to na yo ta to matua. Amen. O tu mau ta to ta to no fatu le. Yeleri. O la fatu pele. Po wale le an sabi. Yes. Po o soli tangata. A oina lulu o fatu. Amen. O na yo tu malu tu malu tu. Yes. O le la to ngalu na faida sa lulu fatu. Na muli ya ai mai fai fe au. Yeah. Malanto ngalu nga ya o ta mai titi lo fa nga. A na yo tato matua o ila to hia. O e sa ulu wa i lulu le sector to no tato wala. Yo sa fa sona lo fi. Yeleri. Ma Lord fa. Amen. Ma Lord fa so. Bas ma nei ala fa longo i lo tau talanga. Pena e tau bo mai ai.
ole awal ole awal le ta ua mai fata o toa ole loto ole tangata e tu sa loto va ai ya tangata I lono loto a tato a o mafofo e pe o se fa ata le fa ali mai le tu fa ali mai le tu fa ata ini o to va ai lo loto to siake ya o po a mai lo loto pe ona tava va ai I le tus fai tau ne pe ona e va ai fa mai o fa longo o le awala o fa longo awal watu awal wale ti apolo ma ave ese le upu mai o la tu loto pe ona vai o le ta o mai ane loto ai va ai le yo nga le ti apolo le fai vai te me ne ya o le sau ne ya ave ese le tangata o fa ngai ne le tua ave ese mai nga le ne te fai ina ia awane ave e o se fa monianga I tangata ina ia awane fai e nga wenga le wala awini le tua ona saulo le tia polo fai nga wenga le o le tama fai na ia ave ese pe la ana o ilo va ai tu so ole loto ma tu so ole ma ole loto tangata ai tele me e ma ai loto tangata se si va nga e malu lo se taso so tua e te fesilia ta ma e se ua ave aia I amatina ma alo loto o se si fo le tono le kale si o makua ki nga ia lo loko ki re fia ia fa ma ana ia nga tu so wala ia lo amenti polo ena ia fa pena ave ese mai ia fa monianga o leva na mai le tu e te fa manuia is o le malo tato loto male leva o le fia fai inga toi la loa fa malo ala ai ngalo ia te tato o le ngaluenga o tato ne ia fa o la ina nga ave tato o fa monianga isi ai ono o le malo tato loto pela tato va ai la fruse yo man auto scoop o le malo la ko lo nga le lo ai lo mo o le malo o mo aulo le walia nei wanga o fiufe Yesu me moni mai ai lato ai fai lo atu iena tanto tato va ai la ia pe ono fe atu it's a heart condition or the condition of the heart mana mia o tu so se lu tau foi mo on it's a tau no va ai to siaki the condition o lo loto po o malo e malo lo le loto e fiu le po le tu e sauto ton ele eu fio na ngai we refuse to lose ale te mi lava ave ese ita tole noto malore ai fa pena fa tanga le upole tu e fa pena olo tu tono tato ona tato va ele o swing of ele ngata fo ile pe ona tato va vai ole saito le lulu apena ta ole fat e te taulang na hini fua te tau e mana mia ni fua pela tato fa no lungo e fai la uma ta ole ta oli yo ola me fa me fai la uma a ele fia ele si oli pe o te me fai na tai oli pe a fia ai oli amen mana yele ese man na yo po fasi upu alen tala Yesu le fa matala I na fa ta otu o le o ye tadi yes na fa longo yeah na lo ta o na ile fa kuna ba o le o ye tadi na fa longo I na fa longo ma yo o fa to o lot el watu talinga yeah that's it e lua vai ngai wo kule Yesu ina ila fa upunga lea o fa longo yeah o le fa longo o le metotino le fa yel talinga yes ele mfaila na walu le upu tono noto pe fa yele fa longo ele fa longo talinga amen a le langona o le fa longo o le o ye talinga o le ngalwenga na talinga fa yo fa longo a le ngalwenga la e wanse al le upu tono le loto ona yaile o meta o le langona yes langa e mafai na fa longo talinga
ai le mfainga la ngona Yes. e mfainga fa longo talinga ai le mfainga la ngona e tupu fai tono tatu wai Yeah. pe fa longo mana o kan tole tu ye lunga lima upu la ya upu atas Amen. sole ku ye lunga wa saungi o tata no lot pe fa lima nga fa le utala le tas se ilonga va ai meta mai titi wa mi ngoye kulo Yeah. pe uspu la upu la bele la se va le kulo mo o wa le wa dimba ya bala fa ko ala ngonga lo le ngata mai o la ngonda la na o tai bo work lo le upu ngo ba mai wa sa va dia Yeah. no no wala ngona na le loto me no lo le loto fa singa joina beta hual na tala yesu ben fa a fa te fa longo mai o le o ye talinga fa longo la ngai le fa ya na lu le upu tono loto ka fa ye le fa longo talinga o le man na ye le na le tala no a yesu na toi mo moli mai ye yesu upu ne ya mo tanto That's right. po o fea o yai ia le ngai o inga le fatu tonu ya te tato Yes. po pa u tonu le fatu le me tonu pa u wai hala le se le ya po pa u se lungo se awala Yeah. wa o si tu si pa la ngi fa mo driveway o si tu si pa la ngi fa o si pa li unga fa on the road o si pa li unga on the driveway ya tala do driveway yeah for people to walk walk past come in and out Amen. ya atala do lungo la wala ya o ta vale be wa kusori mai so ya tu Amen. ya lona winga ile mfaya ona ola le yes Be really. pe yo la wayel na tala le no faya tu da mata ona e fa de tonu ma fa o le lulu secto inga la ba vai ko lungo la wala ko nya i pa wan ngal wen ai le ngal lulu secto Yeah. pa wan ngal lulu secto lulu Amen. watu wala le secto ola pa uo tu fo ye le fia talia le uia le ya le on me ya na o fika dia ngal papa ma le Amen. ai esele man na ya ole ola le fatu na sa pa uo i tonu e tilo ele sime man ya lo sunga man wele o tu fatu ele le o le fatu na pa uo le fatu Yeah. Yeah. kilo el vai termine so fona que somos on ma kwa kele fatu That's right. e o ele fatu tu Yeah. ka ko ngi o tanga te la unga le upu ma la lulu se o ma kwa fkingi inga That's right. That's right. o ma tu afetine ya il fatu tu termine Yes. wa ma fo fa o tino le anga bo le lo el tanga ta po ferme la tu That's right. o ingala le te le ngo fayat ele o se upu a me o fito tonu ya te o ele fa longo pe fa pito o ma fa upu le tu si de o ya matu o tanga to lo tala no ele upu Yeah. la nga yili tanga ta le tele ne upu le tu a me pa o ese me la wona Amen. ele tanga ta sasa pule la ama sla unga lunga pule la ane ya he o 2004 wa ese le fale la o tu langa le winga na fam talanga o tato u ma le tal no Yes. le winga fola na le ngo fa yetu taimi nei fitine ina fo ila fa to tu tono va tu al fesili le ye o lo al tanga ta fa to tu o sa o le ola Amen. o lo al tanga ta fa to tu e mo wa se fu o le sai to winga mana o mia fa ye lo al tanga ta fa to tu e le sa o le Amen. Bo tele il fitine ya e tono va tu wale mo fai o mo wa son santo me yes vai se ele ye to tu Amen. tanga o le fai un fam talanga yesu te mana o mia le ona fua mai Yes. nanga te lo au na ola le fatu tono se ele ngata ina ola le fatu e ko fo wa kele fo ko mai se ko no fo la mai Amen. langa o le autule na o le winga na tala tau no fua Amen. le ngata e ola le fatu ya tu fo tu pu mai si on fo That's right.
Wa tupu ma ye ista ma seto. Ya ka kwa le wa. Wa ko nga sekolo. Ya on ka ko wofo le ko lu tu fo. Amen. Le winga na fa mtalanga tau na fu mai. Na fa pe mai. Ile na pa u le. Fu mai fa mai ya taisila. Amen. Aisha wa matua le le langa fa le nga. Wale to fetine ina manatu malangona. Yes. Wale mo final to se ngo fie fa ai unga ma to fa ma fa to tang. Yeah. Wale to ya vanga ngo fie I mel tino. Yes. Langa ngale le nga se le so fa nga tanga ta ona ile. Yeah. Langa sua ma lie ha fe emo ya mo dio so fa nga ma tino ne. Amen. Ai o le va fili le na lo to ma fa ya ona sa mo sa tonga ya te ola ne. Amen. Ia na e sau no su fui mau no le matanga. Ile o mana o satan e fa nga lo tato mo. Yes, that's right. Oi nana ya le o mana o satan se ku waku me finga ka se ku waku me ru kau mo fa so songa fa ko singa. E tu watu me na ave ese lo fia le ya woni e alo e ona ile. Awong i kupu mo se fu o se tama se ko ya kia. Awong i fa o la inga se to ya. No to ingan nga sa kan yo siya nga nga misyon nga lesa. Yeah. But we better with watch out. Yes. Tato baba ay dili. No tato uma ye kalango ye upole. Ingan ye yo malmaloha ye nite. Ya e o to son fo ko fiu swa o ngole. Ai pe o se tau na. Ita tau ya ta o na o bola se. Wa se ele yo te o. Yes. Pa ule le italia le upu malama le upu na ya ola mai ya fua mai fu le ya no suma fu mo ya le ma lord faso me mana ye fai punga suma tolua me oe ile me papa o la tuia oe fa longa le watalia ma fia ai lenio la toa ua fa ale tu mau lo la to fa tu wo o ile aso fa o so inai ono ese ile. Tu sa o le loto tangata le tal no mai ia so tangata foi le foi lo Yesu pa peon esa uno ele fie fai tantos ele fie ma futa ele fie fa lenga ele fie ma futa Famana famonianga e muso e fainga duenga ina ia a pena tata mava ai o le o le lui taule o le lui taule o le lulunga saito ina ia toi lu tau ina tangata ina ia toi va ai lava ia I lona loto toi va ai lava po fele ia lona loto a fa peo o tato melta lestangata ai lo le alo loto I mea te whai o ngā ioinga o upo te tau talai e lo le lea e tangata lestangata o tangata e whai tau kuspa ia o tangata tatalo I le temi te tatalo ai I le temi fo e te launga nai le upo o se temi fo e te e lo fo ia le tangata o lai mafuta ma le tua I lona ngai ioi I se mea na te whaia I lona wha maoni pe mea le manea ia e se rao fia pe aura te tolu whalsa e se manea o pe umo whalsa awa e vtato wawa e matua tu o ia I tinal le atua sto se lau pasene ina ia wha pena te wait whale sa o ia te ene I loa ela ia e sa ola o papa le leina a pe ona tato va ai tu sa o tangata ia o fa o leina o tu mau a also mai hasta mai mea vo dale fa la vei ke ia walu ai ona o le lavo le mafta ona o le faita ona o le tatalo pe ona ta o le teme lava tato te tare Yesu Iei mea tau e mana mea tangata kiusiano ona fai ina ia whaapea ona ola I pere o langa whalenga ele ngata e ola ele o langa whalenga ai tu mau I pere whalenga o lesi mea o peona ta
tata noso ai fo ia ia ole fem fa ma fana ole a wai tu tono o e kalesia e fa peo na sosoani ile tupu ole olanga fa la wan me monia ka ko te tatou te le mawhai ona whai ai na o tatou na mua. E le mawhai ne nofo whale te ia ola le ona mawhale. E mana o mia oe le wha maalosi o listanga awa o le nāturanga o i tatou. O le wha maalosi me o listanga te ia te i tatou. E oso ai fwoi le fia malue. E oso ai fwoi le fia mana e whaise mea mo le tua. A le mea la le nofo. Tupo e lo mali me o le lazy. Fai tau mana ia fai tau tu spai ai. E te peo ni tātou wawai. Le sawa te apolo le sawa. E so e mea te apolo le awala. Ina ia ma wha peo na tātou wawai ai. Ave ese le loto tangata ina mai le au mai le ave ese le loto tangata mai le papa ale ala tata no ai. Peo e tau fo le tui papa tui me tui it's distractions o tu say a mai te apolo mo distractions for le ina ia fa pena fa lave va ai tangata fai te me nei o ta longa o me fa pena me fo le ina ia fa la te ia o le tamai sepa le va ai tangata Kus o mea wale whaala le vai tangata. I lona vai le tua. Matua fo tangata e o saolo na vai le tua. E whai e le fini se me ina ia. Toi sepa ia ne vai. Ame ese ele vai o tangata. A pera on tato vai pena e ta ue tau. Ele whai upuna o whata wha upuna. Ele whai pue sulima. Ai pei tai o le mea lea. O suto lua. O le papa e la o man ta o papa o tata no ta o le vau tui a pela la ta o mai lo le le a pela ta tu va e mana mi e ta o na ye ona ye le amen so fa so e ta fas fai taule ia le Amen. ta le fai uma ta Foi lá pe o na wa ole na ta ingale na ole na pauna o si vai nga ele na wa tali mai mana o nga yes ele mana o nga fai fa to nga ele ngata ole na ta inga fai fa to nga na le no lu ina ye fua ne yola vai mo mua yola ya ola ni ya awalanga ol mena na sa tupu i vai se to na po u lungo ole papa sa fa longo le upu mana ya awalanga ke o ko bi ko ki fa longo le upu mana ya yo le la uma mana ya la uma te ni te fa longo ye nga to fa au ya po o na fo ye le tu a o la to lo tele o fa da unga o to talangia la fio mo pa ya le tu so se la unga le mana ya fa longo a fa pe nei o la sa fa longo tono falsa a le sala unga fa au au ne ngoto le la o ita yes ya o lava na e fa mangalo atu ile o e ita ya ma ngai yo la ka ko a meni ka ni a meni ya oi fa taita mai la upu sao lo fa lo sao e fa for fa sa musu ko mo le si do matua ya ke aun ko vai ko fe melo funga fa lo si tamai ko puale al fa asia tina sa fa tuai na yo ngai va ai la le ma kwa ngalo male la ya mende le sa langa o le alunga le nga o le fionga pa ia le tu yes le e lo tala no fa mal malamba ma ye yesu e tanga tai fa longo e fia fa longo e fia fa longo na lo tal no ka fa longo le upu talia mal fia ai ni o la to wa that's the problem ele I mo se route o la yo tu so la sa fa longo sa talia ai le fa na o la le na la ngai lo le fa no lo la nga fa mai o all time tofo ina ya nga makomia kwa sika mai meale asi do matua le fati nga fo le ya kai no lotu
po se tala lava se kamai kala ai le ngoi kaisis Ya. ka saulo le fale ni kau ma le fifi le fatua o mama ya le man me no le lau o le winga le fam talanga le Yesu e ma fa tatou faalongo man na ia tatou faalongo ma fia fo te me faalongo ngoi Amen. ai e mana o mia le ia yo sia Iere. langa a fo le winga o le tala o le ia yo le a o le te me tofo ina o le ale ana testa ta o ina That's right. e ma fai ona mo e ta o le sa e ma fai ona ta awale fa mangalo ya o winga ngawa Amen. o le ana i do ai ona ola do Iere. ya wa tinga la vase tamayu ya fa kwala le ko ruko ya That's right. Amen. aisia wala ona afia fina ngalo mo le loto ona ile o jaisia au le upule fa lo mo Amen. le ala o tala noa i do Yesu e te tau na vea i tatou mai le Iere. e pa u le upu e ola le upu Amen. e lua mana na yo vaenga e yai nai vaenga matango fio le sau no ngale ama le fatusa le a Yesu Ya. o le vaenga mua fa longo le upu Yes. lua talia le upu Ya. tolu ola All of you. Amen. ola le upu wa vai yo falo o fua mai Yes. ayo langa so se taimi ata te fa longo le upu le tua pe ila na e sau no ai le matanga e se feito le to o fainga venga ya te o e pe ile lo tala so o malo fa ya tu ile upu le tua sui lo la upa pe le la sui lo la o attitude i le o Amen. Ike e vai mai fa lunch Yeah. ya wa ve lo la lo wanga le ma me lo ko le sa o ke sa mo se In fact, I'm not sure. Amen. e wa ana va pe wa o me sa o a va pe la o la e te mi le sa fa malo se ya yo so ya nga le ya lo fa le to ya to it's tau no to fa la ai o te mi lunch vai mai ya le ya o tamai Olla so contenta la pesa fa le ya ai le ai ma so fa pe tu e o mai o sa me ku nga la ina la o testa na la o ya o fa me ya o tangata ya me ko nga lo fa lo fa ma ai bas fa pe mo si vai mo Amen. sui lo male o le ali va nga le ton fa tu dia tu te ni e tau na isi fua That's right. e le ngata e ola i upu ai tau fo ona va ai mai tangata la fua Yes. o le fua la lena o tatou wanga le atu o tatou walo lo fatu awan fai fon fa masino mai ya oe e nisi tangata Yeah. ava pe fo la fa masino mai ava pe va na vidia me se kupe ala fa me lo fatu ala e me se kupe la fo ba Amen. e ya di be tau fo ke makamaka le ele va Amen. o e tau na fua Yeah. fua le na tatou te le wa tali le i le mana onga o fai fatoanga Yeah. i le mana onga o fai fatoanga la se o le fisili le sina fisili matangofi o le se sila le fai fatoanga ai tanga ia tu fai fatoanga i le laus lusius yana la au na to tali fai fatoanga vai ko ma nganya fua Amen. awa o stangata fo fie pola o Yeah. e te lo ele o lo al mato ai ngana ngana fa ya so mato mo te makamaka po kai kongo e singa mo se tasi o la au to Amen. e fa lua o kai mi ke pasi ko yo ka fo la au e makua yo fa tu no va ai de le la au to to po wa kongo mo singa mo Amen. ai ke lo se o ke fa ka i lo vo pe se a ge dua e se ata ko ka ti usala bo pe ku kusta bo fia pe wa wa Amen. tongo mo singa mo o la au de sa to e te ringa la no fa matalanga a tonu fa pe na la ngono Yesu ya se ta a tonu e fa pe na la ngono Yesu ya te ta o pe ai mai Yesu wa fua mai o ta la ma fa le mo fai ona ola mai nisi tama sai to le tanga do no Yeah. mo solo atu ta
pa ia kulela a wola pa ia kulela a wola mai vai ona sia wa sa ole ele la mana tua ia e te misa o isa boa kusala e fai na wina kusala matua e fai manga tala matai tai fai manga o le tulia o e kusala te fata me te manga tu le fai na manga mai lola e loa ele le for lo manga ale for o ele sfa nga ya ale for mo manga o ngana ele mele fala mele le ele mele fale todo lo bola ale ona lo manga ya vina la mana mi o talo ya betul bela ye lu fu ni le penga ya le fa fu lo bango di sia nga pa ye le fu lo me olis mana ya olis ilo italia sa fa pe no mo me ele le ya ele awo to telo tanga ki shano vai timini wana alfa alango la vai la wana sa e uso ole la una so sale e ma fa pai apela yo bisa pourquoi fa su ale le sa na te fa kan ele so sa e ma fa pai le até una tato ele patena e mana dia le pe una tato ai ya fa longo lo pomoni ma tausi lo to a mana mele fanga ino o tato anganga teimi uma iaso uma ole tu so mana me tanga to na facing and win awala wa tato fa la yo ti tato ora tu da masai fa longo la yo va na upue ta pena ni va iaso pourquoi fa su la sa vole un po le sa pe fai e mana a mia na fai e de tangata se na wina ni pe un tato va ai a fa to inga papaia le pa u ele o le saito o loto yo tanata pe un fai ato o se lui tau fo i mo i maua te toi va ai po fele yai malot po fele po wai po feo papaia o le yai malot a wai lo le ya i tanga yoinga i nga luenga o meta te faia ia mele yo tato loto o se lui tau fo na mo i tato i ne fia ya te lo le o tato no me fa i ui o tapo kalame ia ese si met fifa so e pa no tate ole la mona lava io le no o sabati e tato o se ele yes amen langa o le fatua ia o le saito ele le amen langa ye fu tani play mai ele fai fanto o le me e sa o la o le sato ya tala noa le upole tua o le saito o le fionga pa ia le tua yes o le upu le tua ia po fionga le tua ai o le ia o tato doto ya no ta inga la o le fionga pa ia le tua ma le upu le tua le netu la fiafi ya vea tanto o se ele yes pa u ia le fatu maola no ta inga o le fai fanto anga e pe na tau ina i fua mai fua no ai ngai le ne fiafi ma le fa fonga foi tato por halamel nei ya ole no te inga ole ya veta ua ya maua fo ile le au lo fa pe ona o ta ola ai tono le la ngai ta ua le maua ile ma fai ento i fitine ya ina i ta ua pe ona yai nisi o fatu o lo fa pe fitine ya i tono le va tu o fe le solo o mango le fatu aisa ona o le sia ai ola no te inga le upo le tu ina ia ola le fatu ma wa ale ina ia tupu maola fua mai fua ia wale tu ono fina amen ya pe ole puna le savali fo ia le tu mai le tu la fia fina le tu o le lui tau fo na so atau mo ke wiso mo tatou i le ni fiafi
o le nei tūla. Toi siaki ane a tangata I lona lava ia loto. Pe ono whai atu te mi mua. Mana o mea lava tangata ki usiano ona siaki I lona loto. Siaki o toi va aia tutonu le wha atama toi siaki. Po whele e o tātou loto. Po o tu mau po e o tātou loto I le papa la foi papa mo. Awala Le awala po le papa po le papa no lua po o le papa tui o feo o vau tui feo o papa yo le tatu le o tatu loto ele le o tatu loto awa peona ma faiatu le dei tula o le awala e sa e vave lava na sauti apolo ave ese a fa peo o le tatu te iei a fa peo le tatu o I le tono tatu a fa peo o le fa lava au lava le li le fili o tatu lo fa lave lave a vel ne e fiafi o si e fiafi fa peo na to le liu wai a fa peo o le iei o tatu loto I se papa e le tu mau a vel ne e fiafi fa peo na to fa maulalo e o tatu loto o le ele tui fo I vave o na fa lave e ia le tia pori meta to te va ale verne fa ile ia faisi fili ni fa pena to fa sa o tato va ai fa sa o tato va ai ile ri peo tato si le fio e le to umi lava stemi ona to fio mai le tato mutai al fesido e lava tapena o e sa o tapena lo to to fo lava tangata malona ia tali ai a fai o lo tani o le leai ma te fia lava ni ia fai se talo ina ia fa pena e fai ona Italia Yesu e ve mo ali mo faula le ngata foi dia e ve ia ma wala in fai ona tato tau nu ile manuia o leva na ta pena ia mo o e ma ia te mea le a fai le tato talo fa te tai mai nei upu fa tai ta ma ono lo o mai ia te ima tole nei fiafi tale o te o te ma fa ama ngalo mai oi ia wanga sala lava a vea oi ma faola I loo nei loto fa amanuia oi ia te o te ma vi ia o Yesu amen matou vi ia o te ma matou fa taia oi Whaftaio no lo wanga le, whaftaio no lo lui tawino mātou o langa. Wei foi sa whapea o na whaia le nei te talo o le talia ino oe. Tala te oe ta mā ngā ioi oi o lātou lotu ta mā, ngā ioi oi o lātou nganga ta mā. Tala te oe I whapea na e tu uine se loto foi o lātou na nganga ta mā. Ina ia whawhaio na tatala ino o lātou loto. Ma sa ili atu I atu oe ta mā. Awa o oe o le atua e ona manuia. O oe o le atua e ona vāvengo. O oe o le atua e tali o mātou manao. Tala te atu oe ta mai anga lima wha manuia I a te I lātou ta mā. Ele ngata fo I lea oe o lo wha pena wha alongolongo mai. Oe o lo wha pena mai mo foi. Mai mo mai foi le lipo kalame. Ia vea lava lo upo si upo wha pea ona lui tawina I pei mātou. A walo toi fia mai. Wha mamia mai oe a te I mātou le nei tūla. I ulava ni mea umo le vi ingai wha fo I a te oe. You know God's people say? Amen. Yeah. Tuna tula sunga fai e nisi o tāwhoi whaname, ia nisi o whaktai fwoi ia. Ia, ia le atua, ia peila wa fwoi o nei whaafonga nea fia, so se fatua e pa se ele, ia e manao mia fwoi ele suawa. Te tau na ola ele fatu, ona winga. Ia, o le whasusu, ma le ona le lei, ia, o tau na fwoi o na e sila fia le lei, malama le lei. Ya, to anga e whaitau tuspa ia. Amen. To anga e whaitau tuspa ia langa e tau fo ina malama le lei le tulanga o le malo le tua malantala le lei. Le ngata I lea, ia to anga te talo. Whailau te talo I le I langa I le mawhai I ta ua o na ta tu wha munga I tulanga o wha so songa ma. Ai ale se noa ma le ta tangi atu I le tua e fsoson mailo na nganga pa ia. I lau savalinga, ma lau savalinga, teimi fo I whao so ngai tāua. Lona wenga, ia I le mwhai ai tāua se me tesi. Whaingo fia fo I ona le lea I tāua. Pei o le
o le lea le fatu le na pa ui lunga o le awala ma lunga o le papa ai ma fai ona maua i ta ua le malo si fale nganga ia pe a fai ta to anga te talo le talo le tai au talo le po na au te mi ava noa te mi pa noa fai lo te talo so ta i le tua le umana te tala i le tua le ava noa mo oi ia me se fo ia fai lo fo io na ia si o fai sa o la tatu te oi lo e si le fia la ngai na u poleri e la ngai mana o mia o ta nganga le fa fanga mana o mia le tau longo le fia pa ia le ina ia fa pe na maua pe ta o le fia e o na fia nga lui ia fia fo e fai fina nga lo le tua ia ai me se fo ia lava ta pena i ta o te o lo ia le mau tu le fionga pa ia le tua ia le aso e fio mai ele e ave i tau o le tonu unga nā ma le tini le nā o le tātou whamama ia e maua i tā ua le ola e whaavau ia pe a whai tā te tū mau le whao le tanga le ia o se toi so atu na nei tu la fiafi i sunga Samuel a fumor vi e le tua ia veni foi temi mo le foi le ngana tai ia sonia Mike ia tu si o ma fatua ma no foi alo ia ona nei ava noi le ngata foi le ia sunga ia maiava ia ma fatua ia le ngata foi lea e kalesia whapatonga lea tua Samoa i Pitone ia malo ia le tuina mai foi ma o talo ile ngata foi lea ia o sosoani mai foi ile ngata foi lea ia tama Martina ia Felema Ferila ia whaftai no le lua talsanga ia o lewa o wiwe manuel nei po kalame ile ngata foi lea o tato sponsors ia whaftai mo le lango langoina nei po kalame ia tonu ta ona ia le tua ia la whamai al tato po kalame si ia mātou whafo ili veinga ma le whamanu i lau fio mātou tama ua whaiwina manuia po kalame ia o le ngarwenga lava ia e whai e tangata o le lulu ia o lau fio lava e te whamanuia i se loto na whaafonga i lau upu le ne fiafi talia i le nganga ma le whamolala talo ia te oe ia whamanuia lau fio o i fo i se nganga na talia lau upu le nei pou ia iai manuia o lau fio talo le ali ia mau pe mātou ia le manuia ma le Filemu ia e ala i mafutungi lolo ngana ia o afu fuanga o le nei po e mesi fo i anga ian tu gaso ta au ma nei yaso tatu awa mo e tamai le se me ma fai el tangata e au no ma fatu si mai o lau fi ai tu maulo vi inga nei maso u mai o i fa va ono Yesu te risolo mato fa amen amen ia anga leile tua mo nei poma malolo ma soifua ono Yesu amen. Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo su ala ulu le fo mo sa longa i fo fanga i ampalauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua i so la elu
Samoa na tunu pele o te whaftai le atua o nāwa no le lei ia te tonu fo. Ro ia te oe se la ngona whapena na e fia alu no pa ia pro no le atua. Ia e leisi taimi po e talo fo i le atua mo se taimi ia te lemi le lei lea. Lua afe lua lima lo whapena na ia te wha moe le tātu malanga. Ia whai te fia malanga e mai lo a inga pe a ese wanoa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive i olo ia il perfetanga le tua le malili le fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea samo a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tutupu mai o le atutupu foi ia lo no le leile tato te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le atua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua lavolo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologists o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia i le nganga ma mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua whamania fuafuanga ma plan mai le nei taimi se i o atu le wha moe ona o Yesu. God bless you. Whaftai. Hello, Talo Falava, Pulavinaca, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talo falava, ko pa ang to Global TV so se tonera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so o le atua, ia o se mesa famani na ia ole te la mea le nei uma ai o se o le ungo le maungo whilua ingale na tatalo ai a Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia e awalo fasingo manga fo ima ile o mai male ka ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato property di tausang fo ia fio mai tala mai au ta wo yo lo so te o ngole tua fa yo lo totalo ngole tua ai ma na ia fo lo o e te soli fo i au le tua sa semalanga lo ia ke te to ne mo finis fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. Talafalava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele.
And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ia olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i le li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se ta fatu puina lava le fia ma le ori. Ona talitonu ese foli faitau le afio ngā le atua. Ia ese foli vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoltana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 5 fa i matou sa fai matou baptisonga sunga foi fa fenga pe ona matou yai ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga ma fai pesenga ma fai le tautalonga ia ona o le anganga fa aftai le atua le ia vanoa tala mai le atua ia a fai o yai se mo mitinga ia te oe te fia malanga le nupa ia ia lo wavanoa le lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le wavanoa ia e whai malanga atuai o no le swafo Yesu. Amen. Talo falava o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a fai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le afionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa vanoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.